حکومتا هەرێما کوردستانê xwe êxistiye di qeyraneka darayî û rêbirî çendîn gîr û girîftên darayî bûye û ya lê hemûyan hikûmet pê hatiye lawazkirin mûçeyê jiyana xelkê herêmê ye. Ji layê berpirsên hikûmiyên herêmê nav bi nav daxwaniyên cuda li dûr qeyranê û raperandina erkê xwe bû dabînkirina jiyana xelkî ew ê nûke di rewşeka xerab derbas dibîtin dihêne azrandin. û beşekê zûr li xelkî bawerî bi hikûmetê nemaye. Nemaze li dawî daxuyaniyên serokê hikûmetê ke xuya dike tanûke hîç çareseriyek bû dawî hatin yan çareserkirina vê qeyranê nedîtiye. جهه نگرانیه ل نک همه خلک کردستانه ام هیویدارین کو همی لاین سیاسی لهرما کردستان زاره کدی بزرگ نوا بوستر میزا گفتگوی چون ام دنیانا هر گفتگو دبیتا اگر وهنده اگر دروازبونا خلکی لبن کوملا قیرانانه بديتنا من افدا خويانين حكومت لسر شاشان يعني لسر وك راغاندن ددت هي راده كي فيغاوي بزاريه جار مازن دنا ولاتيان دا هم جن تخا فرمانبر و ينديكجي دروز بويا ابديتنا من ابچنده دشت هي كارتكرنكا راستو خويا ناريني لدرون فرمانبران دهتكرنه ل من متمانه بوي كي هي حكومت دكاريت وان قيرانان هميان درباز بكت اگر شفافيت بيختدنا و همي سكترين خوين كاريدا جسدما نظم بونا بهاي نفته حکومتا هەرێما کوردستانê biryara birîn û paşkevtkirina mûçeyê beşekê zûrê fermanber û mamostayan derê xist wek çareseriyek bû derbasbûn li vê qeyranê. Lê digel bilindbûna bihayê neftê krîz bi berdewamiya xwe maye. دبيجن قيرونا في قيرونا بوتشفات جاريتا فهر حكومات بربسيورا حكومات تبيلونا بن طبعا عندي قيران زيادة تربنو ونهاج نرخينا في بسواك بارتشوف يبارز بيوديورا حكومات هاريما كورسون ديسون بشهر وجاكم خو هوش في هندياب وك شركة حكومات بخو قلت امناشين ديسون موجا بروجا بخاركي دابن كاين فات كاين بقيروني چند قeyran berdewam bibêt roj bi roj baweriya xelkî bi hikûmetê lawaz dibît û çê dibît li demekî Kurd eger hîç çareserî nehat ragihandin xelek hikûmetê biya xwe nezanît. İsmail Saîd, Kanalê Badînan Sat, Akre.